Novi loloto megale egbedo nami le egbe hã ƒe ŋkeke nyui sike miaƒe tɔ kple miaƒe dela Yesu Kristo gatsɔ na mi le egbe ƒe ŋkekea me eye migale mia nɔvi kple miaƒe edɔtsɔla Yesu nyo uyram Mawu lolo avuadziɖula le Kristo me tso True Forgiving and Mission Australia ƒe gbe migale sesem le gaƒoƒo ya me. Gaƒoƒo si ke nye nyateƒe ƒe gaƒoƒo, nyateƒe si ke le Mawu me ƒe gaƒoƒo ƒe eyiyiwo me mi le ya. Eye wòle vevie na nye kpli wo ke le mia ɖokui yɔ be mi nye Kristo tɔ la be mianya nu si ke tutu wòdze be miawɔ alo nu si ke alo ame si ke mi ɖo le kpɔ mia ɖokui be mi nye azɔ nenye be nyateƒe ye mi le Kristo Yesu me. Wakafu Mawu ɖe sia ta. Egbe la biabia sia va na wo nɔvinye si ke le to dzi le nya sia sem hele gbɔgbɔ be nu ka ta amewo be yewo matrɔ dzime o vɔ wole wo ɖokuiwo yɔ be yewo nye kristotɔ mahã alo nu ka ŋuti ye amewo gbe be yewo matrɔ le yewo ƒe dzime o vɔ gbe sia gbe la wole wo ɖokuiwo yɔm be yewo nye kristotɔ. Nu ka ŋuti wòanɔ nenema o? Manyamanya ye loo alo wonye afi eye wogbe be yewo matrɔ zi Mawu ke memi eye wògave mia nu gbatsɔ ye ŋutɔ ɖokui tsɔ ɖo anyi ɖe mia ta be miatrɔ zi ye tɔ le blibo dede me si ke nye be miatrɔ zi ame dzɔdzɔwo. Amen. Eya ta biabia gale vava na wo ke nɔvinye. Nu ka ŋuti ewo ame negbe be ye matrɔ le eƒe dzime ne natrɔ zi kristotɔ vavawo mahã gake egakpɔtɔ le ɖokuiwo ble be kristotɔ yewo nye mahã. Egbe la míayi ɖe Biblia me le Mateo ƒe agbalẽ eta amadre me kpukui 21 me ele gbɔgblɔ na mi bena menye ame sia ame si le gbɔgblɔm nam bena ɖi aƒetɔ aƒetɔ ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me o, negbe ame si le fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu wɔm la koe. Menye ame sia ame si ke le gbɔgblɔm be aƒetɔ aƒetɔ la ye la kpɔ gome le dziƒofiaɖuƒea me o. Ke ame kawoe la kpɔ gome le eme o? Negbe ame siwo le fofo la ƒe lɔlɔ̃nu wɔm ko. Abe ke Biblia ŋutɔ ɖo kpe dzi na mi nyuie ɖe le Yesu Kristo ƒe nya me. Menye ame sia ame si le gbɔgblɔm nam bena menye ame sia ame si ke le gbɔgblɔm na Kristo bena ɖi aƒetɔ aƒetɔ la ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me o. Nu ka ta o? Elabe nenye be ele gbɔgblɔm be aƒetɔ aƒetɔ la ye gɔme nye bena ewɔa aƒetɔ ya Mawu ƒe lɔlɔ̃nu eye miabia be Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nye ka o? Abe aleke aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ gblɔe ne la ebe menye ame sia ame si le gbɔgblɔm nam bena ɖi aƒetɔ aƒetɔ la ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me o, negbe ko ame si le fofo nye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu wɔm la koe. Ame siwo la te kpɔ agbe
alors be siwa to zi Kristo to va vane jajenyenye popo alors na ji agbomavo popo alors ji vo fial heila wo wenye amesioko wo na fofo apo lolonu so wo na mofo lolonu eye mi abiabede mofo lolonu agomede. Alléluia. Mofo lolonu wo gomede. Yesu Kristo toka de gomenami le pe nyame bonami bena ella bena esi enye fofo nye la pe lolonu bena amesiame si le evia pom eye wole eji hom le sesem la akpo agbemavo eye nyela ma fo de titre le eluun kekelaji Johannes Fagba le tamade kukiblane ye pro nyamana nyeklu novi nyeleke segomedo mikpoa egba megedola ewo no si bebe nenyebe oyomba Kristo tola ye konyebe o menye ma vivo menye ne mayo mo vinyenye alo Kristo susula ye nyebe na wo fofula po lolonu eye fofula po lolonu onye kama ha Bibla de pekina mfie bana ela bena esi enye fofo nye la po lolonu Yesu ile gloma bena amesia mesile via pom le kokwa Yesu Kristo do ese ponko de koya alo kwa ekerentia ela ba be sebe ke kwa ekerentila to trova gbemene mi pole sika Yesu dogo kwa megedo le Bible me amasionye raciolao amasionye amlokojolao amasionye nu edoklolao amasionye enubu vovovo lao cha voko dogo apeto Yesu Kristo la no mabubu tro de aussi eyo to apeto la maufo lolonu wowo ye goyebo ojo Kristo adise ojo toke Kristo va wo denye plotala ojo adise beyenye maufe alevila si somye po nouveau gbohei eyo wo mimi tosi amejojo elabe maufe toke woto Kristo jila mewe o jafao ele blibo de deme eyata no vinye nyase gbogbo mena amesio le pom eyo le di kom le sesem Jose de apeto Yesu pe dosika yo wona nye kpojila yele de popo na gobe aten potoze amojoje hena jifo fiarfeme hayi hena jifo fiarfeme hayi hena gbema fo popo mo fe nyate fe nyesia eye amesio la de mela wonye amesio hallelujah wonye amejajio wonye amesio ho Kristo yise ye Kristo le chinao yo toze amejajio le nyate fe me wa wele de gbe igereme menya meso wa fofo alo apeto hele chochi yinko hele lukuno yo mejenko wa yo ke amesio ho Kristo adise bena Kristo va choyo fo nouveau gbo katai eyo ho yo dagbe yo toze amekoko eyo maganye nouveau la wa eyata no bise eyata ke mizu nyaji wolao e menye enyaselao si o blea odoki dedeko o Yakoba bale yele Yakoba ba tagbanto bokubla vova yele nya ebonami kemisu enyaji wolao e menye nyasela si o blea odoki dedeko olo mau ne yiramilo e peremianti bemiato enyasiawa ade edowo me na nyokata fofo koko le Kristo me ela beble va glo eye beble na ba mekero bu egbeya o me kanyale ko la wo lo fo ma subo mo ela be o menya tefea o menya ba Yesu va wo
edoda sike va wola eweze ka ho na iya o eya to gba chakachaka dono lokio egbe si agbola ogbona be nouveau la komia minye et nouveau la komia minye dès que Christ la devo araga le nouveau la nyo nenye be ekhodo ke Christ wo jinya te vola mo we sakujio bena we la va wo potea o que consécration de dossier que Christ wo jila yele de popona olu maule yao be Seigneur ta la go be que mizunya di wo la o e menye enya sela si o ble awodo kui de ko olo maune pele mi katanti de Yesu Kristo fon koma ben ke tiana jejina mi okata le maufodo gasi wona mita le Yesu Kristo fon koma o yirao e be tonya siato de doma e atonanya le Yesu Kristo fon koma amen.